Malaki kelenong keba ketul nong keba al khatan riu ham tu keba ubule kong isi ke inono kabut kong I hate divorce pi I hate instead of divorce ini kenapa dengan siapa kenapa kali divorce di bule kong I hate divorce kabut na isi ka to ka jinga divorce te ka jinga jas ya khatna khasan sing hai bishal wale to I bule isi le platna bule isi ka to dan magta bule ni le eta ko bule isi ngimbe bene eta ngimbe bene khatna sakia kuma te jumlah ini lane ka jibor ni ka no ba pentingnya ka jan ko unte bule ni magta man puli Matius ka kandai riu last tan puli homne Matius ka kandai riu betul ngano pa Matius ka kandai riu homne Kunta kimlong anusu hendai ko gado namagata ye ko blei ul pene solen to bri ul pene khat to ong jaman na ye te na blei ta narakunta kimlong anusu hendai ko gado namagata ye ko blei ul pene solen to bri ul pene khat Awalnya wat penekhat, ki, ya kamu boleh peneso, tu beri wat penekhat, nama boleh beri udah boleh you kan penekhat, ya utengah wat peneso dah boleh, amen? Boleh peneso tu algo kita long kebeso lang, kau ini kita long, kita so, kita thoro, mau nak compenskan mereka jadi thoro, kita thoro compenskan mereka kau boleh kau beri, nama kita kau boleh peneso lang. To beri wat punya khat untuk boleh. Yang kata aku hentak ba, lagi naga tengah, dia khat naga tengah orang hapsong kendrau no. Lagi orang kendrau dia, lagi mah kendrau dia, piok yang yolok yang sewai. Dia orang ma berkepen senjata. Kenapa ingiru? Dia kata, tin suatu kata, tin dua jur boleh, pun isne kajian jopi. Man penla ka jopi ban yo be sen ko suko sangi ka sen ko ye sutu jimut be ka sen ko scam ha ka jopi khana ba kan suk na prothe kan suk har banengro